penuntut pisangnya gitu kok agak atas penuntut pisangnya gitu. Ayo, ayo. Dia langsung beriki deh, glek langsung maju banget. Sangat wih. Paling di pegang lama. Jurang lagi tuh. Ini nyaman ya? Bukan, jangan ya, Nak. Ya, kan jangan bilang sabar.
ampun.
Tiang ini bareng yang lama rumah murah ini rekam panas nih. Balik tinggal itu lah, kita lah. Sabar. Iya.
Nika. Usan ide benar tu bagus masukin kata debung pesanakan debung mangda cukup niki pailah dua ini Lunas Rukro ring terandang sarang sami niko wonten pemenda hati-hati Lunas Rukro pesan niki sampun iki durusang pecah-pecalang ide rawetara Ratu Bagus Masukir sarang Rabi durusang mapailah debung kegalih kemandan manda cukup iki ide betara Ratu Bagus Masukir ide betara Ratu Ayu Tunjung Karang durusang Ratu Ayu Tunjung Karang Rabi nih durusang Masukir ida Ratu Puri Segar Kencana memargi sampunan nyarangin membiasa Lunas Rukro dijang sampunan nyarangin membiasa ida Ratu Ayu ida Ratu Galih jangkep ping 3 Purwodaksina Tirode sareng sami Lunas sareng sami bersurya jadi sampun jujur akase Unika dalar yang sampun lembu pertiwi nadar bersurya Sumangdane janten keagungan kadowihan
Karya Agung di Desa Adat Data. Alon-alon dumun. Kemuang dumun. Raris mau biasa. Rarisan numun. Bengkang jadi madeng ini enggak, makin numun puas-puasin numun, meliang-liang. Makin merupakan pergerakan semangat seperti ini. Hilangkan plastik, tumbuhkan persatuan dan kesatuan. Mari kita bangun batang untuk kompak, untuk bersatu, untuk membangun daerah kita masing-masing. Randang sambil kantun selita, dituang sampun, data sampun. Becikang. Raris. Ye, rarisan dumun marjang biasa. Nggih, tugas tiang, ide betara, ide dumade, angkat tinggi-tinggi, Mas Surya. Angkat tinggi-tinggi. Komandan Sarasami. Ye, rendah benar sana jembang. Raris. Ye, Surya. Jadi jembah, anda dangan antu girode, berburu tapi biasa. Pusat dumun prosesi pembiasan ini harus kemudian di negara berani memanggil wali urut